Umsning Block Congress Committee kalayalum jingalang ne kesengi bene keren sani halo ke jipet seng dangshan UMLA Congress Dr. Celestine Lingdo ka National People's Party ya kini ke jingalang la pelong umsning balai shim benta ada baro kinong ilang bagi khot joko Umsning Block Congress Committee. Haga kerwo shkila patai kubor hadian ketika jengi kendo u President Joko Umsning Block Congress Committee uba Rocky Marwen. Ula pentik na bakaseng Congress ha Umsning constituency kadang yai long kowe yai ne. Ula banjur baka jingraj u Dr. Celestine Lingdo ban peniso shaka NPP kadai ka jingjit shimet bat shimladon ka jinga keren ne jing kershan hapo ka party shwa ba ulet peniso. Jika bagi tu itu dan pensyai sepi, bata jinglet jung emily, jinglet jung emily jung ni, ketika rai jung ushimet, baka parti Kongres ke jung Umsning Block Congress kamdan benta AAUM hakan ika rai ke jung u, kata ketika bang apa kan pensyai. Umsning Block Congress baru kinong kitam, ibadan hangi hakmat jung Umsning Block Congress jung district, kinong kitam jung Youth Congress jung Mahila Congress. Kinong kita menjadi area baru. Ninang yang ini kum ke parti Kongres, kum Umsning Block Congress Committee.